clear tu te chibai vekole US President atana Donald Trump lak lu ani nuwa US ram chung thil atana malak na kong thang a oma tin foreign relations kanti US bon lam ko vel ram thang te chungchanga malak na te po soi zui tur la india la tur tam em ma aram thenom Mexico le Canada te chungchanga malak na te po soi zui tur la india na atam buka tin White House ina alo sei lok to gen khovel ram dang ram roi tu lian a mu ma sak ber tur chu Israel Prime Minister ani thu le so mani thu te po ni he channel khat lang hen kan loi sei lang to wa kan soita gang khan Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chu ani min khan US apanta a tholeni hian US President Donald Trump na ni komang US pana a thlo chhuwa ma a chanchin thar lok hom tu te akom na a Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan meeting a hian thil poi mo rang abikin Hamas le an mi ren mek te chongchangan soi dun don ti soya hei hi Israel ba ka Middle East le khovel pom him na ti der thong zonga Iran le athurol pui te chen dan chongchang te po an soi dun don ni in atar langa Netanyahu hi US President atana Donald Trump lak lu ani nuwa White House a Trump motura ram dang roi tu kalma saber ani don ni hei hian Israel le America injom na that le chak zia te arin thian that na athuk zia te po atilang ani tila hian Israel le Hamas inka haina po akal chho zela tangin thleng ton na po akal chho mek zel boka Israel le Hamas te chuan in Gaza Strip a inka hipon na atan en remna an siam na noya in rin ni liam ta kan in tang anin thleng ton leya February ni khat sang ni somni panga khan Hamas chuan Israel mi an thren mek zinga pathum an lo chhuwa towa heng mi an lo chhuwa te hi Red Cross ko ta an hlana an pathum hian Tel Aviv a Hostage Square a Israel mi tam takin an lo muak ani Israel lamin an ram jel thang Palestinian tang mek zinga mi za somret le pathum an chhuwa towa an mi chhuwa te hi basin West Benga Ramallah khuwa phur thlen an nia in rin nia Palestinian mi chhuwa zinga panga hi Egypt a thon ngal an ni bokani Egypt le Gaza Strip inkal pona poimo Rafah crossing chu thariat zet kharani nuwa hon ani le tabuka chemical tlang hian Palestinian mi liam tur te chu Egypt lama enkol tura hruai an ni bokani hetila hian Israel sipai ho tu tharatan ayal zamir chu ruat thar ani boka Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan in rin ni khan Israel sipai ho tu thar Chief of Staff Israel Military atan Major General retire ayal zamir haruata ayal zamir hi kumsom ni le pariat chung Israel sipaya service in kumsang ni le som pariat le ni khat chung khan Deputy Chief of Staff ania Gaza ramria military operation le defense lama mo phurna latu Southern Command polo ho to ania Prime Minister Netanyahu a military secretary te polo ni to ni Thamasa Khan kumsang ni somni pani atanga Chief of Staff na cheltu Herzi Halevi chuan October ni sari sang ni somni pathuma Hamas ten Israel chimlama bayamitam takan thale man chungchanga bo phorna la ina ni na atanga bantur tu hi lo puang to ni Halevi chuan ama thak tu ta na ruat zamir chu lompuin March ni ruk sang ni somni panga amo phorna hi alan don ni hetila hian US lam a thuthar hi han en vele lokela kan seita kan khan President Trump ina president ni na aron chel nu hian malak na chirang rang hi aron puang chho zot maya athil soile ti te atakina lantir ngal zel boka US sarkar chon February ni thum sang ni somni panga tangin Mexico le Canada le China atanga bungrolak luwa chi alak na tharatu amang tandona President Trump chon kar lim ta in rin ni kan hengram pathuma tanga chi alak na tur Canada le Mexico atanga bungrolak luwa 25% chi alak na tur le China atanga bungrolak luwa 10% lak na tur thupek pathum chu han thawin azia kani Canada atanga oil natural gas le electricity lak lu na ero chia hi 10% lak ne thungdona Trump chuan chia ti san hi America mi te ven himna turin atulani atia US ari lo fentanyl tollu le document nei lo dan lawa pem lu thin te dan cha an ni ma chuan heng dan thari man ani tur thu asoya ram bathum te hi ani we sarkar ro manna thar siam hi na taka sei selin chan let ngei po antum tian soya Mexico President Claudia chuan US atanga bungro lak luwa chia ti sana tur thu pe kya ti chuak ve ngala Canada Prime Minister Justin Point US atanga bungro lak luwa chia 25% an la ve don ti lo soi to bokani China Point achang let ve ngei don ti soin US in chi alak sak zat 10% chu China a US bungro thon luwa lak ve atum thu te po soya heba ka World Trade Organization a complaint he lu atum ti soin US in chi alak na thara siam thar chu World Trade Organization WTO kai roina dan bo chet na ni ti in China chuan tu na hian na thu le la ron nei ve le mek bokani
US President atana Donald Trump lak lu ni hnuai hian chansin thar kong thang thagin atam em em a khovel ram lian le ramausa te point an ngei vena cheti rual chuan tuna hian trade war tenau a thleng chho tan mek ni na langa engpo ni sela thil ngei nom ta kom chho zel tura ngai la a thome